ikimenyetso cya mbere nuko Perezida Tshisekedi agisohoka mu nama hamwe n'abandi ba perezida yatunze urutoke general ukuriye ingabo ziriya za EAC ashaka no kumumira. Urumva niba ashatse kumumira ari Bujumbura kiri kumwe n'abashe buja yageze kuri Goma kora bisabite. Goma ntabwo ari imyigaragambyo, ni intandaro, ni turufu yo kujya kwica, ni turufu yo kujya kunyaga, kubona babomora insengero bagasahura, kubona bica abantu, kubona babomora amaduka, kubona bagenda bafata iby'abantu by'abaturage bya Rwanda. Kamemo ntabwo uriya si umuco n'ubunyamaswa. Muravuga ko muri gutabara abantu mu bice barimo baricirwamo, ariko Igoma naho hari abari gupfa, kuki ho mudatabara? Ubwo naho ingamba ziragera bwana munyamakuru, ingamba ziragera. Niyemere ko nta butegetsi bukiriho asubira iwabo ku ivuko, ababishoboye bayobore. Ababishoboye uravuga mwebwe M23? natwe tuyoboye byatubera. Ariko muvuga ko atari cyo mugamije, mwahinda icyo mugamije. Mwe nka M23 ubwo mufite ingamba kizo gutabara bigoma? Byanga byakunda iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko bivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Canisius mwiriwe neza muraho? Namahoro bwa munyamakuru. Ko mutari muherutse kutuvugisha aho ni mwari musumbirijwe? Ntabwo ari gusumbirizwa ahubwo twari duhugiye mu bindi. Mwari muhugiye mu biki? Mu mirimo ya buri munsi isanzwe. Ku rugamba byifashe bite ko amakuru atugera avuga ko muri mu marembo y'umujyi wa Sake? Ku rugamba barabagabo murambikubwira bwana munyamakuru kwiteke baduteye babikozeho. Adutera twasubiza iyo bavuye. Kandi uko bica abaturage bazira babinzira karengane niko natwe batumica rw'amasasu birangombwa ko tubasubiza inyuma tunatabara abacu bari mu kurwanya basumbirijwe. Kugeza ubu imirwano muyigeze he, mugeze mu tuwe duce? Barimo bagirirwa nabi, turimo turashaka gutabara bamerewe nabi za Mushaki naho ngaho mu Isaka wumva abantu bamererwa nabi, n'ahandi henshi imfuni ziri hose baragota abantu bacu mu duce twinshi dutandukanye, ariko ni ngombwa ngo tubatabare. Ubu mufite utuhe duce aka kanya tuvugana? Mbese ko bibanda ku duce bwana munyamakuru, twebwe muri intego yacu ntabwo ari y'uduce, intego yacu ni yo kurengera inzira karengane. Ariko ko mubarengera ni nako mufataho bari. Ayo marembo yasakuvuga yetu yarimo rwose ntabwo ari gitangaza bikubwira. Abantu bigoma nabo barimo baragirirwa nabi mu myigaragambyo, batekereza ko mushobora kubatabara, nibyo? Ariyaho urabona kuri Goma amarorerwa yahabaye ateye isoni, nta nubwo byari bikwiye kuba kuri igenda yirirwa irimo gupropaje ngo M23 watwica abantu kandi turengera binzira karengane. Urebye nkira myigaragambyo yabaye Goma Goma ntabwo ari imyigaragambyo, ni intandaro, ni turufu yo kujya kwica, ni turufu yo kujya kunyaga, kubona babomora insengero bagasahura, kubona bica abantu, kubona babomora amaduka, kubona bagenda bafata iby'abantu by'abaturage bya Rwanda. Kamemo ntabwo uriya si umuco n'ubunyamaswa, ça c'est sauvage. Ariko muravuga ko muri gutabara abantu mu bice barimo baricirwamo, ariko Igoma naho hari abari gupfa, kuki ho mudatabara? Ubwo naho ingamba ziragera bwana munyamakuru, ingamba ziragera. Ntabwo ari kuvuga ngo nibyo nkubwiye ngo ntabwo karakagombye kwa kazi ka M23 gusa, ahubwo nire miryango mpuzamahanga yari kwiye guhaguruka igahagurukira zira nyamaswa zirya abandi, zirya abantu. Mwe nka M23 ubwo mufite ingamba kizo gutabara bigoma? Byanga byakunda rega ntabwo ari Goma gusa n'utundi zishose twose abantu bamerewe nabi. Ndashaka kumva umwihariko mufite Igoma. Si ngombwa kunkura mu umwihariko dufite Igoma, ahubwo ivuga uti hose abamerewe nabi turatabara nabo kandi barimo. Ariko kuri ubu abageramiwe nabi Goma cyane. Ibyo rwose ntabwo ari ngombwa bwana munyamakuru, hari ibiri ngombwa kuvugwa, hari bitari ngombwa kuvugwa. Niba nkubwiye ko turi utabare akira ibyo ngibyo kandi ungirira icyizere, mbese kuki utangirira icyizere? Nk'umunyamakuru ntabwo icyizere ni ngombwa, ahubwo nukumenya amakuru yagutabara Igoma ari ryari. Kuki wibanda kuri Goma gusa kandi ni Matanda bari kwicwa n'ingungu ko ari uko? Ariko aho ntabwo barasenya insengero. Bwana munyamakuru nane mubwire mu ijambo rimwe ritomoye. Ahari kwera amarorerwa hose Imana niba udufashamo turabatabara. Gusa icyo nashimangiraga ni ukuvuga ngo ko mu mujyi wa Goma hatuwe n'abantu imbaga nyamwinshi, abaturage bangana kuriya bose
ndetse n'ababahungiyeho bavuye Isake. Ndagira ngo wakagombye kuba umurimo wa M23 gusa, n'iyo miryango mpuzamahanga n'ibihugu bidukikije bakagombye gutabara ubwo bwoko buzira karengane. Bwana Canisius, ntabwo ari mwebwe mwahanuye indege ya MONUSCO? Iyo ndege uravuga indege ya MONUSCO cyangwa? Yego. Indege ya MONUSCO yaguye muri eneo za FRDC. Kandi yari irenze eneo ziwacu. Ntabwo niba twayihanuye se kuki tutayese muri eneo ziwacu? Wenda mwarayiretse kugira ngo byitirirwe FRDC. None tukaba twaragezeyo dute? Ni mwaba mwarayiretse se kugira ngo byitirirwe FRDC ko rero yahanuye? Ko yanyuze mu kirere cyacu dukontorora se tukabikiga kwikomereza yagara muri eneo za FRDC akaba ari hirasirwa bwana munyamakuru ukuri guca muziko ntigusha. None ntushobora kuyireka se ukayirasira mu kirere cya FRDC kugira ngo byitirirwe FRDC? Ubwo buhanga buzwi na FRDC na M23 bahanganye, ariko icyo nge nkwijeje nk'ukuri kwanjye naguha nuko yarasuye muri eneo za FRDC. None kugeza ubu hari imyanzuro yagiye ifatirwa i Rwanda ni Nairobi, ndetse mwe nka M23 mukagaragaza ubushake bwo kuyubahiriza, ariko mugashinja leta ya Kinshasa kutayubahiriza. Muracyakomeje ku mugambi wo kuyubahiriza mwebwe mu gihe leta ya Kinshasa itayubahiriza? Ndagira ngo igihe leta ya Kinshasa itayubahirije ni impande zombi. Ikibabaje nuko imyanzuro ifatwa nk'iyo ngiyo y'amahoro, leta ya Kinshasa ikarara yakije umuriro uwo munsi. Ahubwo wagira ngo mu gusinya amasezerano asa n'ushizemo akaboko mu peteroli. Ubwo ushaka kuvuga iki? Amara gusinya yava gusinya mu myanzuro hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu yaza agahita yatsa umuriro. Ese bwana Munyarugero, mwebwe nka M23 mubona iriya myigaragambyo yo kwamagana ingabo za East African Community yaratewe nande? Ni societe civile, na abaturage, ni leta ya Kinshasa? Inkomoko yayo muyifata mute, muyibona mute? Mubwiza ukuri bwana munyamakuru, ntabwo imyigaragambyo nk'iriya isenya umujyi ikamara abantu ikamara n'ibintu, ntabwo iyo myigaragambyo yakorwa nta butegetsi bifite makaboko. Biriya byose na kaboko k'ubutegetsi kabikora. Hari ibimenyetso bifitiye cyangwa nuko ari uruhande muhanganye gusa ukumva waruvuga gutyo? Ikimenyetso cya mbere nuko Perezida Tshisekedi agisoka mu nama hamwe n'abandi ba perezida yatunze urutoke general ukuri ingabo ziriya za EAC ashaka no kumumira. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kandi kigaragarira isi yose. Urumva niba yarashatse kumumira ari Bujumbura kiri kumwe n'abashe buja yageze kuri Goma kora bisabite ageze iwe. Yego. Ariko ntabwo yigeze ahamagarira abaturage ngo bigaragambye. Niba yarashatse kumumira ntabwo bivuze ngo yabwiye abaturage kwigaragambya. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Icya kabiri ushobora kunyumvisha ku gihugu kiyoboye gifite ubuyobozi kikagira polisi kikagira na arme, abaturage bafakara kageni umujyi ugasenyuka babamba amabuye mu muhanda bica abantu banyaga babomora amaduka. Ahubwo icyo ni ikimenyetso simusiganishano. Niyemere ko nta butegetsi bukiriho asubira iwabo ku ivuko ababishoboye bayobore. Ababishoboye uravuga mwebwe M23? Natwe tuyoboye byatubera kandi turanabishoboye. Ariko muvuga ko atari cyo mugamije. Mwahinda icyo mugamije? Exactement, ntabwo aricyo tugamije. Cyo tugamije no gushaka amahoro. Ibyo yayo amahoro azivugira. None mugeze no kuyobora? None ayo mahoro nicyo yageraho kuyobora bizaba bitashobotse ahubwo. Reka tubanze dushaka ayo mahoro azivugira. None hanyuma urabona MONUSCO rero nayitangiye kuvugwa mu bikorwa byo kwica abaturage, iremera ko yarashe 3 bagapfa, ariko leta ya Kongo ikavuga ko ari 8. Uko kutumvikana ko murabyumva mute? Ariko sundi barinda kuvuga ngo MONUSCO iravuga ko bayitunga urutoke ko yisha abaturage. Kandi ubwo wasubira inyuma ari abo baturage bakoraga imyigaragambyo na MONUSCO abiyenje ku bandi nabaye. Ariko nyamara reka nsubira inyuma, ntabwo ndi umucamanza hagati y'abaturage b'abanyekongo na MONUSCO, ariko ayaba nsubiye inyuma gato yaba MONUSCO nibyo biharara mu byigaragambya mu muhanda bikora zitera rwa Serera na Marigo. Ndakubwira ngo byose nibyo ntazi kuko sinabona uko mbisobanura. Urebye imyigaragambyo iriwe kuri Goma banyaga batera, ukareba na MONUSCO nabo n'ukuntu barashe, bose ntawe naho kuri nta n'uwo nakwaka, ariko ntacyo nasobanura muri byo. Hanyuma mu gihe Tshisekedi arimo akorera ingendo muri Afrika y'Epfo mu bihugu nka Angola, biragaragara ko ashobora kuba ari gukina iturufu nk'iyakinnye mu 2012 ubwo
Kabila yirukanaga M23 nta bwoba mufite bw'uko Tshisekedi nabo bashobora gufatanya muri SADC bashobora kuza kubakura aho muri ibyo bice? SADC ni SADC n'uwo mutima Gisegeta afite ndi hamwe ndashikanya ko twebwe icyo turwanira n'uko abandi bazaza baje kwisukira amahoro no kuyamena ubwo nabo bazaba bafite icyo berekezeho ariko icyo nemera nuko bitazashoboka. Urahera ku cyuvuga ko bitazashoboka? Baradushaka bike ahubwo ibyo bihugu bya SADC biradushaka wiki ko twishakira amahoro iwacu kandi nabo tukaba tutabasanze iwabo baradushaka wiki. Murashaka amahoro mute kandi mwitwaje intwaro muri kurwana? Ubuse bakoze imyigaragambyo bica kuri Goma bisha abakasike bleu banyaze iby'abandi biriwe bigaragambye bica abantu haryo ubwo abafatirwa amargo ne M23 ishaka amahoro. Canisius uvuga ko M23 ishaka amahoro ariko nta bimenyetso bitangira. Ibimenyetso by'uko M23 ishaka amahoro ni bihe ubundi? Nuko aho dutunze aho hari munsi ya control yacu haratekanye abaturage bararinzwe barakora imirimo yabo baricwa baratemwa baranyagwa barasahurwa kuki batareba bagizi ba nabi bakareba bashatsi b'amahoro. Ariko ibyo ntabwo ari byandi byo kwigira beza mukambikisha icyasha bo muhanganye ku rugamba. Canisius koko nawe utirengagije iyo uba n'uruhande rwacu hari umuntu warumva twariye iyo urebye ku ruhande rwacu hari abari babona imyigaragambyo y'abaturage nka kuri abanyaga abandi bakica abandi. Ariko mwavuzwe mu bwicanyi bwa Kishisha ubwicanyi bwabereye Kishisha namwe babashyize mu majwi. Abadushize mu majwi nyine n'ababeshyi niba abandi b'ibinyoma byambaye ubusa. Kuki wowe ibyo uvuga wumva ko byabukuri by'abandi bavuga bikaba ibinyoma? Ibikorwa byacu ibikorwa bya M23 biragaragara bwa munyamakuru biragaragara kandi birivugira. Ibihe niba nta muntu duhohotera se akaba nta muturage wabujijwe amahoro akaba nta muturage wishwe ku ruhande rwacu ibyo byagishishe bagenda bitwaza gishishe abo mpuzamahanga ngo bahagere baze bakora nkete kuki bataraza uzi kwicara mu Buraya ukicara mu Budage ukandika ibyabereye gishishe ngo wabajije ibaho sufwo. Hanyuma bwana Canisius turimo wenda tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye ubu muntu yavuga ko M23 mu mwaka hafi ugiye gushirirwana intego mwari mugamije muri kuzigeraho muri gukomwa mu nkokora hari kubiki? Rero munyamakuru icyo nakubwira ni kimwe intego zacu zo kugerwaho ziragenda zigerwaho kandi neza kubera ko naho tugejeje intego y'amahoro hari biducika ko bakatwicana abaturage bacu tureba bakatwicana abaturage bacu kubera amikoro make cyangwa se impamvu zitandukanye ariko nibura nakubwira ko zagezweho kuko twabashije ibyo turokora nibyo dukiza. Icyerekeye kumbaza igihe cyo gisigaye umuntu amenye igihe atangiriza intambara ariko nta umenye igihe intambara irangirira. Icyo nakwiza cyo nuko mu gihe kitarambanije Imana nidufasha turabigeraho. Nuko ngo intambara murayisoza rwose Imana nidufasha mu gihe kitarambanije bwana munyamakuru. Wizeye iki? Nizeye Imana. Ariko Imana ntabwo ari kwaha ibikoresho. Imana nitugenda imbere kugira ngo tubyambure ingabo za Gisegeti. Canisius urakoze cyane. Asante sana. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu kwibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare